beli perlok jor ke view senan pe kubur sport hak ni ka channel hani pot perlok ngin ya pe ya kita ki grup ki baka FIFA menta kala pia tena kala yang jong pi hato pi kop yano ban yo rong round 16 lane ban job hak ni ka FIFA World Cup 2026 sai kuman namar ba menta ka hendrik tarik ka FIFA kala pelai ya ki grup ki ban ya lekai namar ba ki pia la ka jong ka grup kumta nakal yang jongpi kusngpa ban komen mano ban yo rung round 16 lane mano ban yo rung round quarter and then mano ban yo ra ya kanika FIFA World Cup jong u 2026 te knang ban muslim ko por bakodor ko jongpi dongin ya pe no haka group A kadon ka Mexico kabade haka 15 rang South Africa, South Korea, and then Denmark. Bat kumju uru haka group B kadon ka Canada kabadon 27 rang, Qatar 51, Switzerland 17 rang. And then the group C kadon ka Brazil haka 5th rang FIFA ranking, Morocco 11, Haiti 84, Scotland 36. And then haka group D kadon ka USA 14 ranking, Paraguay 39 ranking, Australia 26 ranking. But kumju uru haka group E kadon ka Germany 9 FIFA ranking, Curacao 82, Ivory Coast 42, but ka Ecuador 23 ranking. And then group group F kadon ka Netherlands 7 FIFA ranking, Tunisia. And then group E kadon ka Belgium 8 ranking, Egypt 34, Iran 20, New Zealand. Group H kadon ka Spain kadon ka Cabo Verde ka Saudi Arabia bat ka Uruguay 16 FIFA ranking. Nang ta ka group I kadon ka France 3 FIFA ranking, ka Senegal 19 FIFA ranking, but ka Norway 29 FIFA ranking. Group J kadon ka Argentina 2nd FIFA ranking, Algeria 35, Austria 24, but ka Jordan 66. Group K kadon ka Portugal 6 FIFA ranking, Uzbekistan 50, Colombia 13. Tang ni parlok kulish bun kulish jarngu.